Chibay ule vain nun kong ruay tu atan ngen na kadonangin Jeremia bu zia chan le athuken laimu kan zirhovin kan thupuyata na lalpa chu kan rorel tu ani ti kan ngai thale don ani he tukina pathian nen kan in pol na devotion atana kan lopmang le theu don nia amasa in Jeremia bung som thum chang som ni pani thu toy te hilongai thale masa ila tin kami te in nianga ki in pathian kani ang lalpa na thu malsom ro se amen voin hi kan state Mizoram MLA in thlanni lo nita a vote kan thak donin uluk takin vote ithak ang u India khwale tui kan ni angin vote thak theina dam kan nei veka chu kan dik na chan vo chu ke ma ni chele tho hriat na thiang tak nen uluk takin kan mang do nia kan thin lunga lalpa ayalal le ngai poimo zo kan nei hlau chuan kan ta nin chirna ani theiti ri ela fim khur takin wena hen kan ngai tu na tong trai na nen kan mang thep do nia zol ni Jeremia hi Jerusalem mar chaklam mel ni vela anathot khu apiang ani a apa hi puithiam hilkaya ani a zol ni turin BC zaruk somni paruka ko na adonga heti lai hian alaw upalutuk lo ani o me ko na adon lai hian atnial na sa a ma selalpan aka a thu te ada a atir lui ta thawani ti chuan arong bol chung hi BC zaruk somni paruk le zanga somriat pasari chung kum som thum pakwa vel ani zolne Jeremia bu zia ani chan hi hetiang hen toite in tarlang telta ila zolne Jeremia hi zolne ho zinga rau rau chiat na le thil thalo lam la thleng tur puang tu ani awang hianin zui tu po anga lova ngai nat a hlo lutuk lo ani o me a thian nai ber athu soi jiak tu mi thatak mai baruka aneya rong an bol dun thin ani tichuan Jeremia bu hi ji ani chan poimo tak chu BC zasari somni panga a dai to khan Zudaram kha Assyria lalram noya alawin tuluto a an siwal an sim lo chuan Zudaram chuti chiat anile dona chu thu warning nan chuan aziaka engtin zel nge anom don ti chu azol nei kaltlanga lalpa thu te mi puin an ngai thutak le thutak lova ain khat don ti na ani Zudaram hian malsom na tunlai tangin material an achila materialism boya antanga pathian mi ni si in materialist an ni a chu chuan zoi milem biak na a le sual palzam na konga an kepen a hruai bova manasia tupa zosian namnun tundin atum ngela chuti lai tak chuan Jeremia hian simna thu aron tlang au puita ani zosia chu adamri lo hlau maya chu wang chuan Jeremia hian laldu sakna chu ahlo reng tabik lova lalro rel na ko ta po du sak ahlo tareng lova ti du da le lung in tan thlengin atur ve ta hialani rong bol na so tur hian politics tha apoi mo zia te po atilang thei hialin ka ria he wang hian athu cha po annuwa alo dang lamta a an sim du tlat lowa wangin Babylon salatan chu pumpel rol ani talova ma se khem an ni chan chu an poma an siwal te an hoisan chuan chan chu restore an ni le don ti in athu puan chu athak dang lam le ta ani hei hi athu cha dang lam chan chu kan suyang khan mi puiten athu cha masa an zom lo wang ani ale khabuzia chan chu ani tareng bok ani ti chuan athu cha laimu
hetiang hianin NG le ta ila pathian mi te people of God intihial si in duam na awang le khovel thil an ngai natlu tuka wanga oi omlo khopa pathian nung betu ten milem pathian hial an biak tak maya milem pathian an betamai kha amaka an mani mangai tu le roi tu an chungaro rel tu laka hel na lian takani awangin lalpan an simmak theinan avodona ahem don ti hi athu cha laimu poimo tak ani adot le chuan pathian lalpan sim na huna pe a ma se an ngai saklo an hun lai globalization khan an nun phung le system khanin a thlem tu chiang em ma khem na chupum pel rual chuwang chuan khem na chupum pel rual ani talovani anma ni mangaya pathian thuril tu zol ni meu po an ninga an ngai theilawa arab thak em ani kan tu lai din mun nen po ai nang thui le mai ma se Jeremiah tan chuan lalpa chu engkim siam tu le engkim bul ala ni renga omzong zong te siam tu ni a omzong zong te chungaro rel tu ani boka athu chu za tur poisak tur ani Israel tenge po ami te ni turin apik takin akova ei tura pe a in tura pe a tunale nakin huna po ro rel tu ani zeldon ti hi athu cha laimu chu ani ole hetiang hian kan nu na zir tur toite in han la chuak tel ta ila Mihring thinlung hi adam lova lali suapek nun na tui aya thi na tui khovelina apek thei cheber thangtlat thin ani a Jeremiah bu kan bu ang hian lalpa thu hi namnu le za lo mai a lo om thina chuwangin kan intur tui kan thandana ring tu te kan fim khur kan fin kar apoi mo ang adot le chuan lalpa chu engkim siam tu ani a ma na te tu na te nakin huna te chatun thleng po in ro rel tu ani don khovel history hi a hriat puina in akal zela a control na noya a oma taksa a in lan lo wanga a ro rel na palzu te mo za lo emo hel san a lo om thei hle mai lekot ro rel na te anglo takin dik takin ro arel do na chuwangin piang thar lem le atak te po nakina chuan alati lang fia to don ani mani in bum kan niang ti alo oma chuwang chuan voina hian kan tharau nun din mun dik tak kanin riat chiana mani in bum ang mani in bum an lan fia ma a Vena hian kan in siam that apoi mo em don ani khongai na ro arel chung hian dik na ro rel mange hian kan in bus sai angai ti na ani adot lia chuan Jeremiah chuan ramaveya amit tuya seng nual ani ata chan po ami te ram sual na awang ani a ma ni lam fel failo chuan mitui tla ram ve te hi har em ani hei kanin thlang don ram mangai ang tak alo lang te hian midangan sui che chara nima sela ram ve tu chuan mitui nen rama chiat lo na turin mangai na nen pathian ma a akun pui thin ani nga ya nima sela venia ram ve tu inti kan politician te hi enila ram hian ve takim le han zo chiang chi ila hei iti tak mo ram hi ve in tia ma ni chung ko future i thirwange ram i mangai wang dot sei lavin han sei te ti ila mitam tak chu an boi phat mai the chuwang chuan ram ve na chuan mitinen pathian ma min kun tir thinani kan ram dam na tur hian lalpa awang le lalpa minga dik rin om masangam kan ram hian amamo ani pathian thu tunge ka tiranga tunge kan tan ka lang ti thu hian lalpa min ko na hi ram thima chau ni lovin
ram siam that nak nge ram siam that na konga po ani ti hi min hriat chian tir thar le sela ram siam that na a nge po sum mangai wang a in ko na ram ve na wanga lut kan ni apoi mo zel don ani ato bera chuan pathian thu oi lok awang le aro rel na an kalpen sanawanga sual khuratang mek te tan sim na tak an nei hunna an nei nuwa chau chan chuana restoration a omani ti Jeremiah bu hian min tarlan saka hei hian lalpa hi kan thlange mo thlang lowe mo kan chunga ho tu le kan ro rel tu ani zia min tarlan sakani tuna mulo ma ila min mureng tu ania wangin lalpa hi tri tur za tur poisak tur ven thon tur ngai sak masak ber tur ani zia izir chuakang u ti chuan kami te in ni anga in pathian kaniyang min ti angkhan ahma a ama nen in remin kanin polin kan leng dun theyang lalpa chu kan ro rel tu ani sia lalpa na thu kan zatan mal sum ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chung bermin mangai tu tukina hian thu cha poimo lutuk mai lalpa chu kan ro rel tu ani ti thu kan ngai thale ta a hei hi lalpa thil dik tak le ithuin min pon chu sakani vaina hian nangma du lo tu te tan po an chunga ro rel tu inia wangin kan thatna tura ro rel tu haider luyan nangma ngai sak lo tu chuan i ro rel na dik tak ma a hremna an la tur don ani chuwang chuan vaina hian lalpa kanuna ro rel ro ka kong hruai tu lo ni ro kan chung ku ro rel ro nangin min rel fel sak ro kan chung ku hi lalpa nangin min hruai ro ti a kan chung ku a kan mi mal nuna kan rama lalpa ro rel tuwa kan thlan ber thena tur che in vena hian he thu cha mang hian angai thaphak chin te athari min pol le thewang che min mangai tu lali su mengin kan di le amen ni le nom le vek ule lalpan mal som che ro se